Peter Tsibande, nomama wami umpostoli Tsibande, abefundisi bonke omama, intombi nensizwa, Sunday School, egameni elihle lenkosi yethu Jesu nomphathi wohlelo. Amen. Omi ngaphambili uMamsana waMaseko, ngisuka eBrentshini yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa eseThongathi. Ungaphansi kobuholi ubaba nomama umpostoli Tsibande. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Manje akukho ukuphunyula emhlabeni. Bengithi sekuphunyulile mangizwa kuthiwa abasibhakashele. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, ucela nje kulo 5 minutes enguphiwe ukufakaza ngamandla kaNkulunkulu asenzela wona uNkulunkulu. Kusho ukuthi emaphakadeni thina singazi njengoba kusho incwadi yabaseFesi 1 ethi uNkulunkulu wasikhetha umhlaba ungakasekelwa, wasingcwelisa, wasisindisa, esikhethela ukuthi-ke singabi nakusoleka phambi kwakhe. So thina uNkulunkulu wasikhetha, sihamba sidwanguza ezweni, kodwa wasikhethela ukuthi ngale minyaka le kusukela ngo-2020 uyosungula ikhaya lezwi, ukuba sibe sekhaya lezwi uze ufike la ekuthaneni sesiba sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngifisa ukubonga uNkulunkulu ngobaba wethu nomama wethu umpostoli, naye abakhetha umhlaba ungakasekelwa ukuba bahole lo msebenzi omkhulu kangaka. Kade sisephasikeni emasontweni amabili adlule, uNkulunkulu ungenzele isimanga ngoLwesihlanu lwePhasika. Siphakathi enkonzweni ngaphathwa lizinyo ngale ndlela la ngiphatha izinyo ngathi ngithi ngiyabekezela. Mina bazalwane ngiyakuthanda ukudumisa uNkulunkulu, ukuhlabelela nje ngiyakuthanda, ngenxa yokuthi incwadi yeSambulo ithi izidalwa ezine namalunga zidumisa uNkulunkulu ubusuku nemini. Zinemqhele zize ziyethule zibeke phansi, bese ngithi ngiyini-ke mina engingemdumisa uNkulunkulu ngevoice yami yonke, ngimdumisa nje nganeliseka ukuthi ngiyikhipha yonke iyaphela ngoba ngidumisa uNkulunkulu. So uma-ke ngoLwesihlanu sengiphathwa izinyo ephasikeni engingabona ukuthi ayisitha-ke sizongivimba ukudumisa uNkulunkulu, nokuthi makukhona into ebuhlungu emzimbeni nokulalela awulaleli kahle ukukhuluma kaNkulunkulu. Ngaze ngacela kubazalwane ngokuqhubeka kwemini abasijwayele ekhishini, ngathi ngiyacela nje bangithole ebuSouth omncane, ngangilokuguleka ngenhliziyo kodwa hayi kusho ukuthi liyangiqanqatha. uNkulunkulu wangenzela isimanga kwathi ngesession yokugcina ubaba wethu umpostoli wathi abathanda ukukhuleka kuRoma 10 verse 9 abasukumi. Ayingasukumi khona ngilizwa lingiphethe ngisho ngoLwesihlanu lwePhasika, uGood Friday. Sawukhuleka kuRoma 10 ubaba, silandele emva kwababa, wayesakhuleka ubaba. Khona isikhathi la ubaba umpostoli akhuleka khona wathi uthe Nkosi ezwini lakho uma sihlala kuwe namazwi akho ehlala kithi socela esikuthanda sikwenzeke. Wakhuleka ubaba umpostoli wathi nakho engikuthandayo, ngiyacela uma kukhona ogulayo aphile njengamanje. Haleluya. Ngicela ukunitshela iqiniso leli ngiphambi kaNkulunkulu ukuthi izinto laphela khona lapho kodwa isikhathi sokuthi sekuyodliwa hayi sekuphilile angisenalutho, selokhu
ngaphila lapho ngaqhubeka ngadumisa uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngekhaya lethu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi wasikhetha umhlaba ungakasekeli. Kuningi ke bazalwane kodwa ngithi nje angipinpoint nje lokhu kwangoLwesihlanu ngosuku olulodwa ukuthi uNkulunkulu wangenzela isimangaliso. Ngize ngakhumbula sengisekhaya. Hawu, sengubona lo Sawuthi mncanyane impela nje. Sengubona esikhwameni lo Sawuthi. Hawu, ngicela uSawuthi ngoba ngithi ngizofika la ngilala khona mhlawumbe ngalo Sawuthi angizange ngisawusebenzisa uNkulunkulu wangiphilisa ngomkhuleko kaRoma 10:9 ngomkhuleko kababa wethu uApostoli uNtsebandi. Ngithi nje bazalwane asibambeleleni. Ngiyamdabukela umuntu onama-plans okuphuma ekhaya lethu. Mina ukuba benguwe bengizobekezela noma uyezwa ukuthi imiyalo izwi liyashisa impela ligawula ey'ntweni ozenzayo kodwa ubekezelela ukuphila ngoba kuyaphilwa ekhaya lethu nasentabeni yethu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi.